But anti-bread is same way dear to me, meet me at the radio. Say yes. Then I say, because he knows better than you. With him, I didn't sing. Enti sene nyamia ya dumna dia chia wo de nyamia se na wo kamfo no na wo hye na nyumunyam sa great God waye bi amamenu mienu ya Anton tuya senka de chipa ni ekutu sika se de tolad bill ne yetutu sika ya nke bi anka sikafo nko na de bi ombedi de wodan mu so urade adom Kabinu beto Monday to best Sunday. No turn bum because you nisika. Nanke bia wode wato Monday. Na de chia wa pebesia to Tuesday. Every Saturday dia ne gangan to money kwa me krada ne wo beto ne say boom. Nanso nshranka urade. Na nyina wode acheye. Onza ko feel gas. Me coffee le media na me drop ya bobo on me jina ho dim si para nya hanko awu Mr. France who waiting Mr. Appiagyei London Munyina mutie Naomi Usu mensa Oh UK So ne kununzo wo Mr. Usu mensa unzu Italy Munyina me woshimo happy Easter Mr. Drusi as a team, I wish him minim some hoye. Margin. Oh, Beja. Uniatina. Antitina de Manana into Yesa Wagana, Obesanko very soon. From me SK Appiagyei amempe me ho asem enade achi die se wade nyame ase no akamfo no no ahye na nyumunyam a San ya dwene Yesu Kristo a obewudi ji wiase nyina nkwa na mane hu bremu ne ye kai ni so wo kai no na de abokoro no wo kai no na de awensa wo kai no na de abopo wo kai no asen kwaji a de ma me no mienu fa hudi kase a yenya nyina mu waye bi wate Christy so UK Eka Yesu Happy Easter Komo bibiara patient so UK Adom mete unkanchi se utimi kai na kai ni ye na wadana se na wo kai ne dia fa ho ko urade anim bra wo bepie ne dai eda ne da ho kakraka maye ni o enso mu nsem de atwere ne se de bie mu bone doso urade ntitu anamo wo pia koi
sign amane petuo how areho yo ye bia obeti adi musuo ne sign bebre wo de aka kire urade se urade ma empowerment urade ntutu anama offense bia ekono minimum ni awokom so no kwafo na wahye ye bolo ono no waka kire ye enti se me pesa me kan kire so waka kire se okan ye ho abere nyina mu a ohaw beba amane beba sign beba nanso obi ye free if se waye bi pen minimum ya to do ho akowrade animu itimi asre urade se boni bia meye ananka minimum nyina urade fa chem enti ayana mekaka ya ayana mebimia ya boni ne se watwese kan ku obi nku se watwetwe obi na ntrin sa me yi na dia betrin fi ya masisi wo gin ho onye fregu no so unim se watu ni sintidia mekaka ya na me yamshishemi so we are obi ade Bible say when so ya obi papa ma wo de bon obi aye wadoye eso kese pa wo de bone kese na atua ne ka number 17 Mr. Brain reconcile any panicho sadia meye manyade esusu ma wa battery so wo bone ne ho asif sa se hwe de bu ya konta o asasi use de bia obetimi awa ho se de ope bia ajoani twa nua na ntini akeka ne ho nsem wo di ya wo ne pra no urade bebisa wo fa hu ni o agise bia dwane to urade mika say Easter imu nyina no menye mu menka da wa fadru of bi picture wo de kwadru so bin so Easter wa sheda krawo iri din se wo sra wo maame enso nkra ha na wo hye na me bebisa wo Yesu din ye mfeni agrosa wo na me doye odoye ye boni nyina mu no wudwane to na wo beje wa wa atu na Easter bri mu nkasa nkyere wo bia wonam minia wonum wi na akosi dabe okay and Branda Enra Etrem. Yes, yesterday is gone forever. Today is brand new day. In Shiana day. Can't you say Acha Bobo 6 and you may beat me as a son? By 7 o'clock, one call can change your destiny. I mean, where you near money brim and right trem soon to dear home. So for you, you cause one more shed the name. Bravo, you're a free movement comfort. Also, my shed the name of you for moon shop, I paid the name. What is it, dear? Kai be our Mokatri was who are with Timiji and Quanona Wintimin Juana used to stand in years in the year grown home. You was you Timmy Bomb Pay Mango of way. Do be in Yamiasum, I won't tear see it. Masan in Yamian in Yama. When he's a clear brain, Uncle Pong, catcher and Subi Winone, and some man Siena, Isaiah catcher and or Danen and his such first you say, rather, dear, my name to be cume. A rather Siena Sadia Messadi in fear and be account. When you say fear and rather the can of 15 years, the moon or the bear bonnet rather. Then so never rather pese or Gino because Yamichi bonnet is a care you'll be a will only be Yaboson some and then Yama phone and Yamian in Yuna be bubuguye. It will be Yami be through our own tears here and so no in a warrior. So I just because one I show Hodden. Yamaya don't more draw that way anymore. Easter Monday, no near Betrayal and show. I know 1 week. That's some Radin Fanekra in sea. First, our name also for Ejusukasa. This will lead this number, meet me, dear Mawo. Yen Ramadema on free beer, but Freba Coupe is 0244
694978 0244694978 Jews Radenka hone mofrani nyina Kweku papaya ima Ruth ene mofrani nyina comfort busuafo nyina nso ye mamohyedene odi for ba na hote say yada yesu ase azore boko de mimse program no nso ko yie pa bishop yesu asa no mobu after I couldn't sing enyina chi no na odo yenyina Wadumando so ye ni zanetie ba mutwunumu mado so mo bi aduane di amisra no bebre so da yesu ase so wa Adom na ebreti si mu nyina no oka ye ho na wo hye ye din esen Kristo wo hye ye din o enye ho odin wo sori abaha kora na nye betesa bubu no mienu nyina na enye betesa driver Adom ba enso nyame nhyira antene ne mo nhyira na watwi enra ya kenkan bibi kakra de tuye ho fo na ansa na no memodi for babo mpaye na nyame asaka kai Yesu Kristo ni wu sori ne mutumi no ye hunhun faso yi medasi nyame nhyira on sa kwenda ode amame amen ora na no pa yesu yeda wase papa mama yedin kunim enzene ya sorry ya sinkunim defo asedan kaudin emre sem wanyane yen ewrado de yabaha wadumanti ye bom pepe je tiefo tie nyina ba wasafrado wanim ewrade men pai bo ne se anka adwumadie beko na wieye no na adansidi afiri mu de aba afi me bom pai jaye papa bo wanim owura wankasa sorry betra ne sere so e mane tra ne o sere so na fane mu kasa ewrade makasa ye beken wasama ye beken eme yanka nipa bi asem yanka wo Kristo wasem na enya fasodie ma afoforo enya fasodie ma womma de asawdin Kristo anyonyam yenim se mra wodi ya wa hei wodi ye bekwa wie papa ya kasa wo no waye ye de anyonyam ina ma wodin ye de wase se wo ye ntem asran kan wodin wo Yesu Kristo din mu na ya bompae amen 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 inshra papa daughters of grace Jesus say omunyum we say pa omatonyum na me favorite song pa de enyum we onzo de otini ni amane doso satam we say pa mo pejanyum we na satana chese ye nyame nso ni yakoni bi chese mitimi bossa na ma I heard you mean Kogramania, the Egusu Copim sees Beba. Sanyo no. What really? What man ya doso? Utia ladbe. Na make us a pam uma school fees. Na utia ladbe na gas yasa na bola fees saba na ebet to so sa we are trini. Aye, but me the way I name it. Nyina ya medene so anyum bia wo mo kra na wo moto ye kra no bisa wo mse de na ye ne de pa obi ani de enkwala okra wa wo mo kra no obi a won talent nyame de adua no musu bi de ya nyum we mfa nya kwa adworo kra o ai brade
nua no wo hene kokoroko saa no yenkan baby kakra eno mefa Lucas papa no etia eye edu enkono enchichimu a eye eduasa enwotwe ene eduasa enkono eye Luka papa Luke chapter 19 verse 38 and 39 eno ebubu mu 38 ho eponi ejina 39 ho ne yensan fa 39 ho nto aso ewa bra Yesu Kristo adwuma neja esoma no ba asase so wo meye obeye ni nyina pepe pese de wo hye no obehuna mane obeji ni pankwa osayare omemum kasai omenifrafu hunade oma society 40 asem omamubuafo sore nante all angles bibie ni wa yede ko Yesu enum a wontimi anye emameka wo ni freni bia ope se Yesu mani hunade Yesu yo ya tine no su hunade gina sa hunade se nnua me huni party se ennua je ni gidie na wo wonim se wo pe ogie free nyame ho aya na gidie nso ka ho Bible say Yesu saka ede ne nsasa egu no so se afedi me hunade chese Yesu bibi bie ne ho a wontumi nyo ode ne ho oya hene mu hene Bible ne se ne bre nyina chi no wonante ya wantena efrumu babia so nam nkurase edru baabi na esukomode no na wakosra baba wa binsu chese adie nipa efemu bia ne no wodi ka be femu pen enti se wo nemu a on se etise obi a waware na wo ka ware mu asema kire na wonim se dia ware tie obi a waye adwumada obi a waye media adwumada obi a waye journalism adwumada chese adwuma obi a ye bi pen bia no ya na wo fade no mu a wo senior eyikokoma no enti ensu Yesu yese dia wo nemu no wa ekomode no when ni pama wabua no Mary Martha ni mother no bi no support ni ministry entwam ade bia Christians can say the sipen no say ne enti ye na say wo bua nyamedwuma enye news efi se bi no ye bia wo huhu so mfaso ebi si dan kra say wo mo nsumgom na wona si dan kra say onsumgom no yade kan ne ba wo ye nyamedwuma nche say wo nya wo hawo Lazarus ne matanum esuma mudi sum Yesu nyina yare bia bosi kromo atia si kromo na innocent person like Lazarus ana yare ya kwache no yare wo na Yesu krasa aka se yade we wongu ya suma se mefre no edru be a so for me disappointing because me yare ye me koda hospital kra me frɛ so but God knows everything na minim ni awo ye bia wa brabom sister me nku ho empre wo ho because better things ahead of us aye nyanyim ho ba bia wo nyame asiesie dia maye ka wakoma to ye nyam ne Yesu nyame asiesie ni mapa bebre dia ma no se wotimi kono kofa na henie no kwa onyankopon nyunyam eno ya kyerɛkyerɛ mu bebre ye wasoro emuntu atoaso a onyankopon na te na nyunyam osoro wosoro pa no se the apostle Paul kyerɛkyerɛ mu no ye wiem no atoaso baabi arepre nam ene baabi enoma ne nam ansara baabi agana nkasate na Yesu enta Jerusalem na wasuma na suanfo no so mo nko sane afrumu ba ne emfa mre no no ampa mo ko sane no oye sede mo ka kire no pepepe Yesu kan ye no na otena so dia ko Jerusalem awere ho ahye ne kra so ma because no wanim ni awo kofam nyame amfa hwiansie no Yesu yade agya oba ene won konkro na ne ho eno atia mo se me po bi asoma no amo akwa sase so boni adoso no akwa jimi meye firi bonsam sam wabra bonsam afa ebufuo dindindin no de boni adokro nyame ma Yesu ba ye nkrofo ba ku bia Pharisees for ama Yesu hu antonida babia obekọ bia no mototo na no ne atwitwa ne nantini eduru bia braboni asetere mu no sister enye nipa nyina ne pe wasem saa o nanso obeben obetimi no wanante so no wotan obetimi no wanante so na on view obetimi no sredi agropa so na wonya pa the motive behind power didi wachi no sister
senkanyame bie nipa komam anase nipa dwene pa na ewidi woni pa mama so a ene nam ne menhia odifo ba pa na de odwene fa me hu guno mama so no odwene se wo so fo eske urade mpagya no na chese because me nim se wonyina dwen bone ma me da wo so odwene bone ma me bompa ye ma wo se urade mo because ye bompa ye ma ya tamfo matamfo mo ntena se nche na mo ntete me na me mfa nkomanim the more what tete me na me komanim because bibisa ma wu no hwe Yesu kasa nyina na Farisifo atete no ba bia wa konya fumu atena ne so no be enta Jerusalem ahonum na uka 39 na eya me depa 39 no se na Farisifo no mu bi wo enkrofukuo no mu ka kire no se kire ka wosiafo no anim Chachafo kan wosiafo no anim na obuase won se mesemo se yenum mua won ano a anka ebuo empo betiem hallelujah anka ebuo empo betiem 39 ho na mekan yo some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, "Teacher, rebuke your disciple." I tell you, he replied, if they keep quiet, the stone will cry out. Some cow manu tumwa. Just a drone Pharisee for no day, nyina wo be Yesu pa friend pekuno multitude no ka ho bi wo nyina frafra Pharisee ni bi afra wa braba me ka hye Yesu anyunyam se na nim be guase Pharisee ni bi wo wakwa mu a ompesa obedru wo kunim die ho obotaye me pai bone say the benefit of Easter awrade mfam domo anyunyam wom yedie wom koso wom obonefo ne mpenesa Bonsam penisa Satan will do all within his power to stop people from praising the Lord and mostly use the church to carry out his divorce design. I don't know what no. Say Oma Shada Pequan Bia Womo best silence church. Wobema wo ni suade hu na wabedi Yesu achi no sana bonsam ni mane nyina no se wo kan ho na wo menti ase mu de chese obonsam ye na dwene se obe na bonsam wo hu ni da wo yusu nipa wo fe nipam onse wo Kristo suma brabo no utimu se asani afa esafo from crying emeni pampo timi ahwe wo so asom nyame kwa asore Nanso bonsamu ni sa ope at all cost ekwen bi obefa so a wode beya ma wugidie bonsamu ompa ohwe ope wugidie a wodi di Yesu mu ni no ana awia so nya wia wugidie pe Kristo suma kontio no ahwe ase amania ba bonsamu ni je abrawuti ni sie no bonsamu ni je the moment obewu se aniema bi nkonua bi esa woso ayi afiri woso no maame so the nipa ba ko na ba ya wo mo ba ye 10 no masa attack but in the midst of all tiasie say God is God and found it bia na ba bia di wagina bonsama ye na dwena mesi ade yakura akese ne se wo bo homodi wasafo mu na wo bo nyamedwuma ehye bonsam wo ta konya church ehye no Uto ceiling for my church esino uba fadia wo so seed na ya ne ya ekana kunanka ye enti Yesu Kristo nyumo nyambra ebinum ya osana ne bre gugu fam no na o maka chese Jesus rebuke your disciple no mun ka o manuntum ozihwe muni muni amoka sister de was wo silence no ekwan ba akumuto no na kwan foforo nso bie Jamu yo ye bia no omontumi ankonka Yesu ana no pe minim bonsam peso hawa na ujanya mesom etu bi ahwa asompo amko asori ni ya ka saudi ka ka asem bia me kotu homa se wo ya ana me ka jewusu asem wo ya wo bompa ye bebrebe wo ya ti say wo ya ye say kura wono hwe
Braya, Yatiti, Yeshia, my Pharisee way, just almost grown who do be any baby. Don't waste your time. How what is why I do this? I said, the OT and the son or the Bayo. What the Bayo, what the Iowa, and the Iowa, because the anonymous of penny, revenue man, or because you're preaching no Kazasim. Yet the Yawa, just say, Adiana, and my Peter be said, and say, yes. And how many times Niamfa Bonnet Enche? Because the corner nipa de yaw on tis or no go be dia but ade no de ayaw no de ayaw no de yaw no de yaw no sere no hwa no no hey wo sister to be good na pem ko woni mu abrabom amani me bi antwe won san pause o mani refi di atwa no na wo pre akona nim because nkunim die bi otwe mu de wo woni mu no doso sin de atwa mu wona wo ni sa and no pay e me bonsam and trim GDA and sign a chi. Bonsamo ye bad, Ninyami ye good. I'm different. Baby, one yankoi. Miss Medasi. Nami say, then an uncle ye be beach essay. Christosum disabipa, be pocketsia, and suya top. And suya to gusua. True. Na yes a fro. Sane Christosum tea. Be pockets your pipes, you have to go clean a wassel. I walk for now what through it. Oh, for I know what not so sure for one, make I just want to men from so that. I think it's some tea. Oh, young coupon bass as on the bass or baby or Appiagyei, and a bonsam, and so I am no Pharisees on there. Oh, my young quayin. And I did be a young nipa bayan, bonsam won't be bigger. Sa nya ya ebe mani pa eden afra kosoron na bonsam so na yeden etun se tofom Yesu ade ba kwa me ho Yesu omama bibi mu na bem ento ye Kristo ni na want to bibi kitu abi na abu abem bibi kitu abi na abu abem a untimi mforoda heaven ho untimi nduru ho heaven aisa bepo a esi wansu ato aso ayetoro enuma bebre wo ho bi o wuso nwura mu kura sa wa na nwura no so ade aje no ho na ewotiri wa mama wa ma wani ankosoro se me set me my madrasa na from obeka fom obeka fom sa ne kiso so mtie emma kwan mo bi nka won se sa ade na wo ye wa hu sa ade na meye no eso awurade ani nko ade a meka just emma kwan mo bi nyeden enka won se emma kwan mo bi embu abem emma kwan mo bi nka say what do much said nyeden ense Kristo Pharisee for no who say or kwakodi nkunu na mo fi say omudi no ho entente omudi no ho oh ka kire we sua for some yedede omumu oma no on say we so omumu oma no pause for no on say time na oni na sua for na crowd no nyina di na chi no na Pharisee for ne fra wo on antini nyina na omu bi say baby obeko bi afrafra for no afrafra for no e kan ho one of my message power afrafra for me say afrafra for no kan ho na say tamu ogufo no kodua na ba okodae no obi anfa kire o so kobo bi ekogubi efrae enti baby biara nyame ma wo no afrafra for no say Pharisee for no say na bread Judas nso ewom bi o sa na Yesu nso na frɛ Judas no and Yesu ya woni ma de nyina nso so enti no baby a wo kɔ so de top na Judas Yesu ya na frɛ no say meka ne ho na adwuma no enko so Yesu na frɛ no ofa so for me sorry some guys ofa say Kristo som ne wa ma obi amu abemu ana na onye Kristo ni wono na frɛ Judas nso won so frɛ Peter no frɛ we be ka na nso ni adwe minim adwe wo wutim na nso wontimi nyɛ de wo bi be bata ho na wa na wo frɛ no anu ampo na bai o ba Pharisee for Yesu mfrɛ wo mu enso wo man bai ana Yesu nso afrɛ binum ana wo so bɛka ho enti crowd na Yesu wan frɛ wo sɛ bra na nka wiase nyina wo frɛ obi but wo to ma ye nyina sɛ obi a wo ho kwan sɛ wotimi edi na chi so no onyiyim na Pharisee for ifra but eduru baabi a Yesu tena afurumu no so no nyina no ma yedin ba nkwafo shaase sɛ anyanyam hene hey eduru baabi a anyanyam bi pie benya that time no
One na be hu say be hu dofo te say wonu obi nam za na asem bi ato ho na we say hey so papa we ya no be mi pa enne na we yi mi amen sister you be mi pa enne hwe no wa ye me enti Yesu Kristo ba almost Oziana for onza we you makura no waka na no atumanganya ye wo we you man o say defending ho at all costs as I say woguso every actually no one Oziana for na so na Daniel man no can say yemu no kumfo crucify him enti sofo abrabo na ye bo Kristo sum na Pharisee fo ni mkura untimi nso yamye ne da so Pharisee fo anka ho a untimi emforo nko so Pharisee fo ambenwa untimi ho nyame tumi tum se kwa ba Kristo sum nko ade bonsam so ho ono so be kwatia ensiranka Yesu se wo ma wani da urade so a ade nyina eden edibuawo Awurade so makwan so we want to say me makwan ma wo ne ye bi nye de enka me se ade ekoso bia me manya je Kristo edi no no na che na media me ka so wo kasa Awurade so tumi a obeye den Adom 106.3 FM na weti ye de yesua ne ma bebre free mu de me hu se Pharisee yi senka on de wo free ba bia mu di na chi tete no wo ko Jerusalem say na bida so frafra abefra crowd no omoko was some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, teacher, rebuke your disciple. She say o my secret do say ye praise no one come anuntum you mabufu say ye praise Awurade Wobi bejira wo kura na so wo preachi na wo kan de Awurade ayama na brabom kura na when we tin na safo no bejira no na heno tin radio so heno say na nkopon ye say ma na heno nko ana nyame sadia baya de Yesu aya no ye be mani pa wo say Yesu ajopi me ametia woni ba bia na me hye woni ba bia na me free adoje woni ba bia na wo free bishop ya wo so woni ba bia wo free Nanso nyame ye free baby. Hanso ye denti wo tu ye fuka chese ni penyina ji utuma due. 50-50. Ense wo ni sa sister amenya nwanwa. Ni penyina ntime nyi utuma nya ye da. Ade obeye ye papa na bi beka senye. Amampani e. Ni penyina ntime nyi utuma nya ye da. Enti sa sitira no minu asofo. So also person church members ni nyina so ne obi na obi ntimi nkotenase osofo pani ba kwanda bi obe preach be wi no na nipa akọ punch baby a wo kan ya ho no ya yi no no de abre media for ni asoma ni asopa enti papa na wo kan do baby Yesu bi se enti de ma ye bebrebe papa ma ye nyina no enti obi ahuru se Yesu asa yare enti obi ahuru se mumbi akasa enti obi ahuru se obi a wo ko wo nyame no enti obi ahuru se akora wo da funda kama ye kosie ni Yesu de nsa kan sa ebusuafo no mo wai omo na dan na omo sof omo na dan no mo nipa bebra mesika di wo manim na Judas atimu bi aya ase wo sori agusio sana wo kopa ne kona sinimu ya de Yesu hwa ne sa ju braju ya nentam de wo pasa ye no ya nentam ha de mfa nwanwan ya nentam konsani din konsa sa enfeni mu na wura ha na okọ na oba wo fi se je ye wasase su bia sister yebebu ho akonta o ya no adwene ho Pharisee for no omo eye o madwene se Pharisees wo ma wo de say ya wo bi so oni da ho wo bi ebi wo asorim sa na baby na Pharisee for ni ubetimi ya wale Pharisee ni be bi pa o baby pa udo nyame nenso wase ye Pharisee ni wakonta mna mkonta for die nyame adom computer happy belated birthday to you and run out your birthday kwame radin shrawati or golden dragon community 9 mechanic Drew Bunse cars akasi bebrisi si one more nice postcards
Oye juma me anso na me kire na juma. Oye juma pa. Kwame ya kai mi o. Ya kai mi. Da ke mo awoko be. Ya kai mi. Already for ba. Na pesa odi ayam hihie. Abobom paye. Hwana atu sintidua. Farisifo no ewo wabrabom. Obi wo no mu a onkwa asore. Ohun se wo kwa asore nso na wo serew. Onkwa asore. Ohun se nyame de nsa aka wa eho na kai o pass. Na wo de arefel. Na wo de adi wotem. We know what to say. We know pema. We know rensa. We know numwi. We know ya kromfo. But adichi adesa. Unyame timi sisa nipa. Mame, fayam shishia bomba ye. In the name of Jesus. Oh yes, Lord. Wasam enene abekasa. Nze Awurade me bomba ye etiefu etie. Awurade no bi eye bibi wasafun. Ma Awurade waka bibi ma na bemu abu. In the name of Papa Jesus. mesre na no pay. Awurade manani na ho wate. Awurade mesre manani na ho. Owura mesre manani na ho. Obi bia oya papa mo bia wo bu na boye bibi ma bu na be mo ho be o se me kura de nyame so me nsum biom. Awurade mesre fa won saka no. Papa mesre fa won saka no. Konkron mesre wo awura fiefiem ne ontumi je se samre bi sun ebi akai ne obi aye no. Papa mesre wompo ne ye de ye wo. Wompo ne ade ye o enta wade mesre se fa won saka won fa won saka won owura mesre ji won owura mesre chechere won owura mesre owura mesre tuamofo owura tuamofo papa mama nimra mo ho so se wo kranbode ne ade ye o so di wati ne ye o bibidia no no so sa ne ebe ye no e wade masade we ewuro bi adwunu ese kristosom enya bete owura mesre menabama buo papa mesre for second meni nye ne draso se wo kristo wo edi wati a ade nyina di bua ye na wie ye papa ye sa manemre mo na nkrofo kusa wo kristo wotimi ade nyina ye ewade se hu ne sa ye bedi wati ye na wonsira bayeso we na mesre e wonyame agya oba nkonkon din mu amen Amen. I was Adom 106.3 and I would see. Mejidi says, Easter Imo no winnie baby qua sorry now person de home radia bomodin na fa home radi. Baby I will be no ibiana wo contume ibin so wo Ghana ha sei ene me mo sampa yi betumi aka se owura Yesu. Ena no pay matiwasem me minti me eskinti ena wo be wuji me nkwa Awurade me boni amaye nyina no wasem se me dwane to awa wo de becheme Awurade boa me ene day e branda no pay me fa wo se me Awurade se me kra aginkwa Awurade boa me na mintimi ni wachi eni wachi yie na se wo ba ma anya wo yeraba e wo wu Yesu dirim amen Adom 106.3 na wetie ote asafoba Mrs. Sesu odifoba ajwa ejiwa Sesu Ofremeski Appiagyei amempe me ho asem Pressa wana mekasa obetimi afrem 0244 278545 0244 278545 Nemo na mekoso ka se nyame Adom adwade wo ye ni mu osofo Ejewusu ne wife our free mu Easter Monday no na ye ne 1 week Persia na
Chinere. Once again, open so on the Kasa bit me a friend was 0244 278545. The Breti Sim, Yawa Moa, Yawa Doye, Yawu Cranche, Yawu Bibia, or the bit me the Abuan. Ochiri nyame yadoma ewu kriada ma remfise Empire Bekoso Community for Central Assemblies of God anopa 9 to 11 fa ho shemu bi ment ne fie nim ne awo fam wo nyame betimi agye wo firi mu akwenzo na me wife ase sorry na bibi do na otum na kwame me da asesa nyankopon bekoso ayemokese Regina abna usia Appiagyei frankly and Grace Fusia Inshra Evelyn Appiagyei amara mfi se nyame yadomo a bosumi fiada etwato no kuntunsi Presbyterian Safumoni be believers all night. The dona buy de moye meye fe se onso bobonde kachiru ni ebi na sa na jono ye de awen abompa ya mo man ankrankran ene ye ne aye ho nyina na onyame akoso atutu ya na mo de asi bia kono obeti bishop nka emiriata na mede no area is a brand new one.